बर्मा देशिया मास्टर भिर रोवे ठों पन्टेन चुयाते उपति उपन्यास योमहा गुम्पति योमहा छमु नेपाली म्याम च ख नेपाली म्याम छि बारे चुयातो उपति ठोछो सत्य घटना आधारित उपन्यास क ट्विटर नेपाल भाषा भाइला तम भिछु यान पुनि ख ठोया चाहिँ सफो उपन्यास बनिउ चले ठौ निगु वोट बन्दिना नेना दिसा ठौ वन्टेनको खुगुको च्याप्टर ख ठो खुगुको च्याप्टर या उपशीर्षकना वा फस जग मुक्त जुइ ख ठौ या च्याप्टर ठुट न्याना छन ए दोसा खाप खिप्न चलाचुन खनी सुतेसे पेटा त्याचा वाना झमझम वया चुन तिनी ठो ये छे जान पे सु समन दनी ई मुखने ऐसा श्री हर्षमान चाचा लिमला फमला काठमाडौँ न ल्याउल छे ठेंगा खाप क्वा मत चला वमले चस्के जुल मुटी तया वठे जग जी ठुकल तयु मुटी तया खापचाका द्वावी कठ जना चो पि छे जान पिन त ठन डरे गणेश पि जना चुन तिनला व ठयो म्याइ त निचका निन्य ठना चुन नापा दना वम जुल तरिकम क्या भाज तनकाजी निलम वा वाटे थिन दना प्या वल ठ अवि त खनि अचम च्यानिन वा ठुले ल्याउ योला श्रीमती हेरा ठको श्री हर्षमान मोहनी बिला निल चाका चुन ठकला निल चाव त म्यापे नाप्न वनी दिगु सिउले म्याइ कोठाउना सोउन मख ठ न्यव्या चोंले वन्टेका न एमे नटुइ मखन ढका मुटिउना नुग मछिन अले ठम पोतना ठीक ना तयगो लेनेगो चीज मिग गन्टे आटौ ख ठौन अन्य टु खन म्याप छ लोमंका ठकल ढका मुटिउना झन्झग नुग मछिन गबनेस क ब्याम ननि मा ठौ बाया वंग लुमना नुगले डिक्क सोक बरे जुका चोंले लाक जानमा ल्यावो ठम तल अले चाचा लिमला फमला ल्यावो खना आश्रय चासा नोवा मुसिङ गुजा तुरन्त लिस मु बिसे लासा टौ सुंक चुनचुन छिम्मा दिना चुन तिन लाकी गणेशले जानमेसी हानन यङ सटाव श्रीमती हेरा ठको सुंक चना झी मुक्त ढका सिका पिन प्यावल अबले ढक श्री हर्षमाना वातावरण फटिच ठुठे चुन्नुल मुनो टुठे जग ज्याचुन टंगल ढैको भावना वेका ख्वान ख्यौ ढाका हाल अबले लाक ठ ल्या उइले ले राखथे हगो मोटर छ उइ मिखा लुमना होल वे मोटर जग म्यापी प्यावन ल ढैको न मटी होल म्या जिपटा प्यावन टंगल का मुखला ह श्री हर्षमाना ख्वा ख्यौका कोठा प्याम श्रीमती हेरा ठको के तुरन्त नियन अबले तिन वाटा चुना चम ठनकाजी झट्टुक छ संगा केन्छ चाने प्यावन टंगल ढै सिकल ओइ छ कोस ना होन छ वन्टा बचमा बियाला ह श्रीमती हेरा ठको न चोलपटिन सुया न्याना चम जाने त ठसुया आठे जागो अवस्था ठेंगा खसुसका त्या जी मुखुले चिस न टो छ लुगुल लुगु संगा छ या ढ्या छोट म्याय चित्त ब्रिटी पूर्वल ज्यात वंगजु म्याचा वनि इसे दु ढा मात्र छ छोयला म्याल मचका छल मच मखो बालक बिचाया मानी आ साब जिल टस्कन जिल कलामेस्ट चुलपटन सुट स्यान नना खुटको ई खुटको खोटे याना झुले ज्याचम तरिकम का टनकाजी पाके फैलाउन टनकाजी छन बचन बियाला चिटी च गनु वन लिनाउन टंगल लाके तनकाजी कोचना चंग छ ठसका तल जे बन बन्छ वनि मटे ढका याचुन गए खबा पाजु वगले पाजुटा नापा ग्वाल के ढाका चना मान काजी नला लिनाउन जिने नापानी से टवन ढ्याचुम श्री हर्षमान तना चुच न्यन्छ डोगो बेन्च छौले मछम चतावाको फेरि टुंगा नरपसु चन्दाल गणेश उनी ढका सिउसा ठम नपञ्चने गनिमाला ठम हे प्रेरणा व सास ब्या टौनियो छ्या माया छ भरि छ प छाटो माम जग लिना मोसे चुन्चङ हो लिना हो छे पुछि लिना हो रे नापान से जिमन न खना चुनो क एन ठुल याक्न जिम मटागले याङको चुन्चन हो जिठौ चा ल्या उइगन ठुकी याना है जासिरे कास्ते यठक ल्याउन ढका जनमेस्या मङसे न बामलको मौनी जग ठो म्याय लागे मन मोचना डिजेल से मोटर के लिमला फमला ल्याउया ले नपलला लागे खनी मोटर छ ए मोटर मखजी अजक सुसा न्याम सिसा ठसी मोटर निग लका छ्वेज्यो एपि हे जुइरका मोटी वना मोटर नपा लिखट यङ गाटिनी छिछि ढो मोटको साफ सुकु मन त ठन्न मनो टुना थे जुयाचन मेबी सुसुलिना वंगदुले छ सियोला कोसा श्रीमती हेरा ठको न्यन मरे गल फुटो कोठा या मा ज्याटको यावना चुन गल ज्ञान दमो छे छम हामा टपिका चोबले लिस बिमाक लिचला वंख ठोक बक्ते सया मुफया छौन्यु खलिस बि लाटासे निम्टु कोइ दति लाप जिगु सुयाचन मेग परिणाम बालै मखो थटे श्री हर्षमाना टाक बोबिया न्यानी टुंका न्यन एकटिक मसोसी दना चोम टरिम का धन काजी केजक निन माग फुक्क न्यना चुनचुन
उक छेचो पे लक्ष्मीमाई निनिपिने मा म्या सोमन दै बनी गणेश जिता इपिन दैरका थाओ जिला इमि ठठ वनि न्यास वनि ब्यो छ वनि वार का तयु न ख ठुपे ठुपे छौ बुद्धि छौ या अकल्पी ठुमसा गणेश त हेका छुले ना बनाइएको जिमा छिमसा सिटिनका सुरे श्रीमती हेरे ठकुन च्याडाका मरि नापा या जान का न्यन्दिका नायक तया जन का तुना बिजौ ढामाको लिप तया बिजौ छ पनि चिटु बुझा मुसा न्याब्ले सावना सट बिजौ बर्म देश छौ खै मुखने इन्डिया चुना चुन तिनजी तर श्री हर्षमानी टय सुर कोलाग भने कलाका म्यापी प्रति सरा नायक व्यवहार ना वम ज्या ट वसाना डाइडिया पिटा कष्ट बिसम लम्बखो तर जिमाग जुये नकल जीवित गाना उपेक्षित भाव टे मफु उकि टरिम कापेक सुया सल्लै त ठन्सो टनगाजे निबालुया वे नकल न्याक्ठन जुसा इपि लिनाउन माली जेम त नपलाउ इ स्वेबले आबले चन्द्रा गिटक जग छन्जी अन उकि न्यासुनि मागल न ज्या टापको वन्न फै मुखन थेचो श्रीमती हेरठ कोन गन मासा छालिना ज्या चुनि ग लिप बुलो कृष्णनगर बिजना सट बिजास झे जिउनि इपि वंग वन बियो गबले जीटका आहाय वनिमा इन्डिया ठन टाइम कृष्णनगर डेटिन का सुना टाफो कलकत्ता पाखवा दिल्ली पाखिन ला लाउनि फो का धनकाजी हो चन्द्रा गिर पाखे वनिको मोटर छ के हाटी ढासाट तुरन्त यामा श्री हर्षमान तुरन्त गोसा गोया अबु का निमेसिया काचकिचि च्यातना क्वाम ड्यो निवाना भालको लुयावेनको इ चछि अंक वयाचंग वारास अझ झन्जक वर्षे जुयाचन शासनिक व धार्मिक कार्य यात्रा प्याउ अपि मस्ते त लिना बारे बि मफेक गना चोठे चंग फेट त क ग्वालिकया दिए मयको टाल तटस्क वावया चुन भाग्य ताल छुटा गर्छया क्याबो निम गणेश पिन लिना उन्ट मोटर मा वंगले सफल मजो ललितपुरे मोटर संख्या म उकिसन थजाको ठुम टाम नक्सा वया चंग वा फे वया चुन ताव भेटना जग जुया चंग बामलाको चन्द्रागिरी लेन याके फैको मोटर मुरुठै थे जुया चुन दुगो मोटर न उगले चले या मुफ्तका उन्ट माने मजो श्री हर्षमान व धनकाजी बोका निमेश न ठेचंक चछंक वा फे वया चंगले गणेश पिन चन्द्रागिरी पाखे वनि फै मुख थे चंगल काठमाडौँ ल्यावया ललितपुर ल्यावया जिल्ला भा छटाको मुख छटा गुन सुलाचुन जिफुटे मने वयका ठठिटपिन लिसे सल्ल याना छमछके याना बायावना ललितपुर सुलाचुनी उठा दुठा तक निंक मा माजुल विशेष ना श्रीमती लक्ष्मी पनि छे व इपिन अपना सम्पर्क डुपनि छे ध्यान बिया मालाजुल श्री हर्षमानिया माला जुहे म्याय निम्ते नुग्न सया मफया फुनफुन हा नकि ज्याओ म श्रीमती लक्ष्मी माइट जग पाएना दोष बियाचन वहाँ झुलेना युको सुट बन्छ ललितपुर टुटी मजिको उखे ठुके माला जुइटुका काठमाडौँ रुपैयाँ माला सुयोग मुटी लुइकल वन्टन प्रबन्ध त अबले गणेश पिन्ट चन्द्रागिरी तया वगो मोटर ढोडुल अले तिन गुन सुला मुचसी वा वेक ठ जिउको ठ पर्वत कापी ठिङ्केको याना वन टंकल जुइदे सिकल अले श्री हर्षमान का ओपिनियम झस्क्वाज गतया अठिया ठठ्या मरेका छन् इपि लिनावन त समयन न बिउ मुखे अंगल अबले लक पास समेस न बुटिबिला अथइला इपि गेट तक 15 माइल वन पर्वतन थाक्वा जुइमा न्याचेटा स छपिनी म्यापि छटो गेट पिन्ठंक वनि खैमुखनी आठे वाना वया चुन तास बामलागुले न्याक्वे मिनट यासा इपि ड्यखिको टाइबलेट छनी उके थठेना बिजौ झिपे काठमाडौँले कस्टम अफिस वने म्या मस्त छटो वसा इन्डिया पाखि पिटमो सोसी जुनाटिरका गेट टेलिफोन बि मुजुला मनटे छाट काट कनाटल तावला निश्चयका अले कनेवना सट बिजौ थो सुजाव सकलेन लेटाल ख काका थो बिचाला जिल्लो हमना चुनका इटिमिति ज कना चुनला त सन्त ह्याट्ने लुमसुलका का अर्सा जि काठमाडौँ हे वनका न्याठियाना न मुक्त जे फै मुखो तनकाजे का छ ठनिएको ज्या फुक फुङ काटी जि ठठ्या वने फस ठौवा कने काठमाडौँ गेट ठ्याङ्क वने छिमाटा ट्याब निला टुल ढ्या श्री हर्षमान छिटके ल्यामो से नापलाउ मोटर काठमाडौँ पक्ष्या वन नेगु च्याप्टर पर्वत कापी गेट वामोसा हाकुक टोपिया चंग सुपाचना निबारिया खण्डेक मो आठे ड्य निबा बेटियमले छुज ठिकी ढाक तुलावया चुन्दंकल गणेश नापा पासपिन सुमो श्रीमती लक्ष्मी पिन छट नेपा देय पिनिय लुखा दुआ पर्वत कापी दुगो गेटे नियन्त कन छना चुन्दंकल गेट युग सिमाने छगो गिरडा कोन्दगो नयाँ छिप ठुठु त्या न पटा कट्टको फुना वाला छना नाटेगो सिमाने लुखा ख ठुके आसपास सिमाने राडने अड्डा छौ टिसमिसि ढाक डनाटे आटौटो ठंक वक्क यात्री त टाकुष्ट उगो अड्डा हुना जाँचेका प्याउनीको बोचंकामा
अले तिन लोखा जागा पिर्छेगु ज्याजन राहदानी अडेन्यनि गणेश पिम ठ्याउले भुपालादित्य नव पठ चिला पश्चिमाञ्चल विश्राम काठे याना चुन्थुङ्गल एन एपि पिमेश न घेट प्याउनीको कुटो याउ मुख्ने छा धावले गणेश चिरिम दाजु मान काजी हो पर्यट पिम ले बिचे लेना चुन्तिने आटक ठु ठासे दुगो काठमाडौँ पर्वत कापी त कै पि छंग मोहनी इमटा पिया नापा प्याउनीको इमि इच्छा इपि पेमेस न पिया चोसा काल पिया मच निवा बिउ गेट पाखना निचे ज्यास्त गेट ना तलाउ गया हुनी अले इमसा न्याकको कोशिश आसा ठौइ लागि पियाउन गु बचन दै मखो ओके इपि पेमेस पिया चुनला पियाउन ल ज्या द्वन्द ज्या चुन गटले छिकमे पिया झाउ मखला पियाउनी बचन गया हो पे यात्रु पास पुसा वया न्यो होला पियावना चुनला गठिया गठिया ज्या बिचायना चुन तिने पिन्जसम्म पर्यट लिसी लाना चुन आटक सुय खण्डु मुख्ने श्रीमती लक्ष्मी माया थपिनुको मनोभाव फंकल चासन न पियाचुना दिमवाला निबा बिताव चछि ठनचना चुनि माले ठन बास चुन त मिसमस्त निम्ति सुचित मुजो कोय भिमफेरी ठेंका पियाचुन जो ठौ टोमरो साकुने स्टेला सिकुनि पिन्ज छंग मोइ महो चासन न पियाचुना दिमवाला पल्क जागा निबा बि यात्री पास छमेसन बुद्धि बिल अले वन्द चुनले ज्या म्यामोच ठौ ठौ सल्लयना अड्डा दुन्टुवावन अड्डा चोपे हाकिम टेसा यात्री टेटा समसम यहाँ जाचा या सिडेका चितो बुझे जुसा तिनी प्याउनीको बचन बिगो मेपे यात्रु टेलिसे दियनिवा बिवा प्याउन त स्वीकृति काय निम्ति लक्ष्मीमाय हो म्यामस सोम हाकिम नियन ठंका चुना चुना गणेश मुनि हाकिम टेस इपे पिमेस्ट विशेष चिवक या चोथे टाया चुना गणेश पे हाकिम टेको खाना पा सुए मछाको अपो या भावेका इमस न्यंग प्रश्न लिस बिगे सास मरेको भाव पाका चुना चुना गणेश पनि भाव पालसे हाकिम देशना झन प्रश्न जिनु जना हल श्रीमती लक्ष्मी माया जगा हामजिया नेचला लिस बिया चुना चुना पल्का आसे नि हाकिमी खैना इपिन सकले झस्के ज्याउ न हाकिम देशना इम जनावको माल सामान जाचे या टुका मनुटेको आकार स्या टिपे ना चोथे चो बिसु अपि का सिका प्याउनीको बचन जग मबि खैले ढेको इमि चिन्ता गणेश त्राइ ज्या चुना हाकिम टे फाइल सुएगो ज्यान लिमना चुना अबले टक मान काजी हो पर्यट गेटे ठंक मोनी इम लागि ने ठण्ड कामा लाचुन ले वन जन्तु टेको भए बिग्न मोडुक जुया उको आपटना मोग जुइर गा चला इम ठण्ड मोजु छु मेउ कारण ना लिपला नाचुन जुइ वो मेगो कारण बिसु वपि का सिका जो वपि लाटी जग छना चुनला अठि खसला थपि छरन मुक्त जुइगो लखनि मोरो योको ठजु चिरी दाजु मान काजे निबा बिकान ठोक ठासे ठंग मौल टासला चास का चासा जिल ग्याभा अपोजिका नाना कल्पना नाचोम गणेश वनिको अनुमति न्याना तिनी व न्यु खा पिटेकल थानाचंग ग्वारा कुटुङ अठेन्तल अले माल सामान जना चाका बिगु लुखा छकी काचका पिया होला छौ समस्या पार जुल तर एबे पिम पियाजको छुवेला त ढाका अकस्मात ढ्याम्म चिनाउन सदा चिनाउनीको जुसा आइट्युले विशेष खण्डो पाल्टे खले हठ्या चाप खण्ड्या गणेश पिच त काचका ढाका टपक ठा व्याउन व्याजगा वना चुन चिरिम दाजु मानकाजे निम्ते नुव च्याट्ने वइगो हो पर्यटक किचटक खण्डुको मुखनी निवाहन बिठे ज्या चुन नक्ल ठौ बनी लागि ठुकपाके प्याजगा वे फैगु खलथे अबले लगा गेटे छकपाके चिल्ला ना सोटोको चिरी दाजु मानकाजे स गणेश तल गणेश निनी ख चिरी दाजु ये स ख गणेश काचक दित गेट पाके ल्याउनी बिचाय त तर वनिको सास मरो गणेश एमै जिप्यावे मुजल दिया चिरी दाजु सट हाक्न ट्याड त निबा मुबी नि प्यावे इदनी छौमुखो छौ कारण त जे गणेश गेट पाके सुया ल्याउन त फनक फौज गइल श्रीमती लक्ष्मी माया काचका साला काल आसे गणेश छौवनी मुजोनी का छिमे सोम ठन पिया त जीवना सोवनी लाटेडुको पोट टिकिटुका गापर्से भ्याल्ले पिल्ल लुका एठे मरेके गेटे लुख पाके लिमला फुमला भ्याउन गणेशो पासमिजका गेट सत्यक सीमा कोए माल सामान पल्क दिका विश्राम काका नुव फरफर मिका नाप बिया चुनात्म अबले गेट पाखे लिया हुना चम श्रीमती लक्ष्मी माया इपाठमा मरेका लिजाउना ए मस्त याक्न ढका मुठफा तिना टाटा वना चुन त लाबायना भ्याउल गणेश पिन सोम डिकाटोको पोच त काचकिचि कया लोनलिसे अठ्या ठठ्या मरेका एठ्या मरेका छु मुसीको टु बिस्यु हुनि माला भयाजको वना चुनिमा छुगठी ज्या चुन छु मुस्यो श्रीमती लक्ष्मी माया लिना म उटा जग जुना तल्ल ढका न मुस्यो गणेश पिन सुमेसी नुवा फरफर मिंगा भरोसा मरपि जुका न्यन सुयाजको व्यावनला ल्युने जग हान ल्यावनला गठिया सुया टामो फ्याचुन अकमिके जुका चुन म्यामो त सोम जग ठैसका टापकन वन छाउ मखो डोन्ड छमेसिको ख्वा छमेस नचने व्याउ ह सोट व्याउ पला चिपला जुल अले जित डे दिउसा घेटे लिको उन तास छाउ मखो टापकन से टा दुटे मटे चुङ सोजको ग्याक जग न्याप बिया न्यना चुन
गबे विकास श्रीमती लक्ष्मीमाया से फु फु मिंग ठंकाव ल ख्वाखि पाउ कटिया म्या मस्ते न्यने ठुचक फेट र खो को मजि कटाल बाबच लिनि जुल हा छा छुजुल निने मा छा छुजुल हा खसिका इच्छा न्य सोम निडुवा मन कोटुङका याट पेटवङ गातन श्रीमती लक्ष्मीमाया टाका ससा लारुङका खपवङल जिल्ला 68 बालका सिका वे मफो न्यन वन छाग मखो टापकनि से खन होला मान काजे अनेने कोठा बिन्टिना चौथे चौ ढाका चाकी बिटा ढ्या चौङ मखजी माने जो ख्वा म ओके ढाका लिक्क फेटना खया चुन उल्जको मख ढाकै त न व्या वया उयोको म टिटुट नाचोङ खना अनलिपा पुलिसला सुत्या मुस्यो समु वया लाजुना सटा यंगो जको सोया वया जिन टापकनि से खनगो ठुलियाका मस्त निवानला बिगो मुखनी ये टी ई मुजुनले प्याउनीको बुचम बि मावे ख वया लिप वपे सुम्पियम न प प्यावे जिउनीको मक्सद ठमखे बिउ जिसवे मानकाइ त जुना टथे च ह आसे आसे वे लिप व मुनु छम वया चुन वेके निना सोसला अवश्य न सिक भई जिउना निना स्वे नि थम खौ कारण फुक कना लक्ष्मी निन्त दना वना गणेश नुगले तुस्को आघात ल त पास्पि निमेष त कट्टिक घेफना सास ला मफ्ने जुइ का चुना कौ बागो लिबा लक्ष्मी लियावला जुगो घटना स्पष्ट जुल अलेटनि थपिनु घटना नुगहे भारबारे मिंगा ग्याकै गो भति चाछि जको छुटे जावे फुटे उठ्यावला एपि छ त मनिटा निश्चित निर्णय ठेंगा जचाएका प्याजको छुए छुला त इमटा इन्डिया पाखि वनिको बचाउ मुभी जे जनाटे निम्ति काठमाडौँ टेलिफोन रोके याको आदेश होला प्यावन ढुङ्को पिन्टा न्याठेन न जुन जिगु मुखे ढुङ्को जुयाज जाके बोरा माल सामान बिचाएना भरिया त नप लेनावम मानकाजी त मुनु याको आकार प्रकार सिका रुके नाटगो प्यावन त बचाउ मुभीगो ठवनि मुजुसा प्यावन ढुङ्को पिन ठ के पिन्टा चीज बिज त ब्याज छेगो इच्छा दुगो खटया न मुजु व मानकाजी दिगदार ज्या एमे लाटे खो लेना चंगो खंजको छौ छौ डटले सिक दत अले छुमानी नुगले मुन्य मुफु खाना टगो फुक्क छास्या आवन टट फुटीको खबिटा सुल्लो सुल्लो बावल चिरे दाजो गणेश लागि दुकुसी माउ मखा जिनाप जुनकी बिचल मेल फोक छ ढाडा फेट्ना चोठा छ जुरुको दन पास्पि निमेष न सालाटेन अस श्रीमती लक्ष्मीमाया न गणेश बोले लाटिया येका मन शान्तै न ब्याजन मखुया बिचाका मयामा मानकाई समछो मिजो मचम खोला वो ठट ठम मुक्त जी कोशिश या फयाफो सरकार कर लया जियो चीज बिच्नला छिके डुगुमखो जे लास फुङ हो नेट उनीको जाके सोबर प्यो रहे मखा जिगो बिचारेला छिम्पा टेलिफोन बिया जुना टिरका ढ्या हल जे छछमा आमटे मुक्त ज्या वे फुग्न भिंगु दिन बेला लागुले हो पिपि देवटे पिस रसियागुले जुइमा मानकाजी खाली कुशीनगर टक जग वेमला खने वो मोरसा छु हर्जदला जुइमखो जिदे दुनी हु न्यन खण्डया चंगो फिमफरी सरे ख अन जिमे मसुपे पासपि दो चछि देना कने सुटे अमठे पास ठेका वनिका का दे मै आपा खोजको खया चुन मटे नु फिमफरी सुया वन्नु गणेश दासुया चंगो खोबी घटना छोट अन फेटना सोसो वया चंगो खोबी हो ठट ठम तैरी बिया यंकल निनी ताते भाग्य मुक्त ज्यावे दु ठुजको अवस्था मुक्त जिटुङका केङका टगो बन्दने हान टक्यो उनी उठायो मूर्खजको जुनी उल्जको मखो ठपिनेको अभिलाष कथा न्याछेना जुसा माथा ठिङको माग जिटुङकल लेना चम दाजु लागि नुव डाय नाचुना न फल सिद्ध जि मुखे अंकल योगो ठजु न्यन्जको निचलाउनी मानेको अवश्य पुनि हो टीगो वस टिसडुको बाका छ दाजु ठा लेना चुन ख ठुकी मन सुकुमरेका चुनि माला चुन असा भाग्य आपसेको चीज बिज त पटी पाटी हो खर्चैलाई माक्को तेवा ठगे दया चुन्टिनी थुनिया सन्तोषी ज्या लक्ष्य ठंक हुने माने थुक्ट जुगो फुक्क भिन्टा खटेको भाव नुगले सूचका लेना चोम यात्री पास मानकाजे के मुन बिरकया श्रीमती लक्ष्मीमाया गणेश प्रमुख पासपिन सुमेशीको पला इन्डिया सीमाना तपा मोजी ढुङ्को भीम फेरि पाकी सुया न्याट चागो च्याप्टर कुशीनगर निरोडमयका नापा साकीमणि गौतम बुद्ध स्कन्द परिनिर्वाण ज्या बिजाको स्थान कुशीनगर महाचितीय यन्त्रण गोफाई दुनि दुगो महापरिनिर्वाण मूर्ति महान सैन मुद्रा न्यने फुली लक्षणा गौरवपूर्वक कोचना म्या मस्त छोट एकिटिकी मससी चुनचन मूर्ति त कोठीको सुया ख्वा ख्यौको त्या पुला खया लुमन्ते खबि नापा सोसो वेका चुनचन अतिथ्य अनुस्मृति पिजोको बिरोह ठाउँ ठा खलागो टक्क इमसा याम हो एपि ख नेपामी म्या मस्त सो जन्मभूमि नेपाल देशान्तर्गत कपिल वस्तु बुद्ध तथागतीय जन्मस्थल अलेख तथागत गौतम ठाट्या ठ पूर्व वंशज समान जाति गुकिनान नुगले अपो खलबल मचे ज्याचमा निरोडमयका नापा ठुगो ठासे क्षेत्रीय वंशी शाक्य जाति नेपामी त्रिलोकनाथ तथागत बुद्ध परिनिर्वाण ज्या बिजत
ओगे आगार हाक निकुटी डुगो झपाकी छुया उत्तर छलाका डेगा टगो महान प्रतिमा भेट्न सयना परिनिर्वाण जुया बिजना चुङ पाप ताठे व्यक्त जु गुगो अभिव्यक्ति युक्त कला नेपामी म्या मस्त जगमखो समस्त दर्शक पिण्डर्न सुल्लो सुल्लो खोबिरा हाके फु मान प्रतिमा नियन चुना चोपि नेपाई म्या मस्त छोटो ठौ ति ठो कुशनगर ठंग वपि गणेश पि ख एपि नेपाल देश प्या वगो गेटे नापा वम मिजो पासा मानका जि टोपिसा हटोर साइट व दुखि जुया चुना लागु मखो उद्देशित मार्गे उपलक्षित मूल खाम गठ्य ते चित्त छासका चुना जिउ मखो डुबे जति जुसेले कोयल फिस्ले टकन छनि ठा जति वसेले चोका टकन छनि ताटे लुमन्टिम पिजो व सोक बिरो याना चुनिगु छकेतया गेट न 2 माइल ते टापाको भीमफटी टक ठंग वया फटी विश्राम कागु जुल अन श्रीमती लक्ष्मीमाई पिने पासपिन नापला टंका श्री द्वारिका प्रसाद मिजम पासजना ठो कुशनगर ठंगु ख भीम फेरि ठो कुशनगर तक यामागो यात्रा बस व रेल पूर्व दया ठाकु मजो गोरखपुर रेल क्वा या बस कुशनगर वेमा ठो सहर ठोगु प्रदेश त पूर्व नापय परम्परा कथा नेपाली प्रदेश अन्तर्गत ज्याचुङ डुटेगो ख गणेश अन्जना टौटो आसना टठे कुशीनगर मा चाहिँ त्या आसपास दुगो बर्मी बिहारे नेपाली पिचो बुद्ध कोस व बर्मी स्टबिर ओ तमा बुद्ध पिनी दर्शन दुगले म्या मस्त ल दुछि दुख कष्ट स्यावक फुकन तनावना का चित्त निगले प्रमोद व प्रीति शान्त शीतल ज्यावना तो स्थाने ठुगु प्रदेश छेन मात्र है अन्तिम लक्ष्य उद्देशित बर्मा देश ठ्याठ्या चुंके मन याउ से चुनावना आधार ज्या बिजापे भन्टे पिन्न दर्शन दत भिसा इत्यादि या माग जा फुक याक्न याना बर्मा देशे वना थपिनुको छन्द वा आशा मुताबिक ग्रस्ताश्रम चिलावना शिलाभटी अर्थात अनागारिका भावे परिवर्तित ज्या बौर साइड न सन्तोष जीको लुडङ्क फुडङ्क सेगा का देगु खन छेनी साथ भन्टे पिन्त बन्दने ना कुशल बाट खलाटुका थपिनुको यात्रा जुको घटना वा उद्देश्य बिन्ती या ट्यानु लङ्कल अले ठुगो महापरिनिर्वाण प्रतिमा दर्शन यावया चुङ ख ठटे दर्शन नाचु च थपिसा शिका ठिका तैगो बुद्ध तथागतीय जीवने हाक्न लुमका हगो बखटे विरय पाप छन्छन दनाव होला ओहो यदि बुद्ध तथागत जग जीवित ज्या बिजाग जोसा आथे न्यनी दर्शन या देगो बखटे उठमाटी उटमको सपटो देश अवश्य कना बिजागु जी पारमी कम ज्या जिमसा ज्ञान विशेष खंका काम अपसा पिछने जितला अवश्य न वचन बिया बिजात जी आला जिमसा बुद्ध तथागतीय शासन खंकी दुटा आशा जीवित तथागतीय दर्शन या मुखंगले आयतला जिपे तस्का अभागी मखा ऐसा प्राप्त जुक्क फुक लाभे ताथे न्यन दुगो शासने किचले हेजको जुसा चना शिलबटी भाव पिटकी अध्ययन कोशिश या मालिका छ्या सक्सन विरोह भावना वयका प्रसन्न चित्त महान प्रतिमैत वन्दना चितिए गने चाहेला श्रद्धाञ्जली अर्पण यानातन गचाच चाचाला प्रतिमै लिक्सन ठ्याउले प्रतिमै न्यन स्टबिर ओ धम्मा बुद्ध बिजना चुङ खण्ड हाक्न बन्दन यारनका मुटु चाम गणेश निवेदन यात भन्ते तो परिनिर्वाण मूर्ति टाट्ने भगवान बुद्ध परिनिर्वाण जुया बिजाबले डेका ठकुगुला स्टबिर गणेश पिन पाखे लिपसया ठोक खय विषयला विशेष याना कोसटिनी पुनि ख असा संक्षिप्त नि कने जी तथागत पाले व तथागत परिनिर्वाण न्यास दतके विचय प्रतिमा डेका माने याठेगु चलन मर्नी अति मरुगुन डेक मस्यामको गौरव अपजुगले ठामा बुद्ध रूप चिन डेका माने या चलन लड्डु बुद्ध चिन स्वरूप माने नावगो बोडी वृक्ष पार चैतेत व धर्मचक्र ख मेमेगुन चिसी सल सिंह डोह इत्यादि बुद्ध जीवनी सम्बन्धी प्रतिमा ख कनाचुङ ख कोमचानी वा खट्वालना चिसी सलटैगु छु बुद्ध जीवने लिसे सम्बन्ध दुला भन्टे गणेश आलोचना यात वला चिन्हका बोधिसत्व प्रतिसन्धिचुङ बक्ते महामाई देवी टियम किसी स्वप्ने खण्डाल मखला उकि किसी टाइम बोधिसत्व प्रतिसन्धिचुङगे छौ छि ख सोल टाइम मापि निष्क्रमणिया सिंह टाइम बुद्ध ज्या बिजाउया डो टाइम परिनिर्वाण ज्या बिजाउया छौ छौ छि तया डेको मात्रका दुवा व परिनिर्वाण ज्या बिजाउगे सम्बन्ध गसडुले भन्टे ख ख निनमागे ख वो ठठी ख बुद्ध परिनिर्वाण ज्या बिजाउगो बैशाख मखला बैशाख जुलता व वृष ऋतु वृष टका डोइ टटाई और ज्या बुद्ध परिनिर्वाण ज्या बिजाउगे त डोइ रुपे छि देखला चल मखला मेमेग न बुद्ध परिनिर्वाण ज्या बिजाउगे संकेत देखा टगो चैति त दनी अथे डन ड बुद्ध प्रतिमा मरे कुसे सांकेतिक प्रतिमा जकै मानेना वया न्यास डपुल नुका ग्रीक वंश जुजु मिलिन्डे पालेटने बुद्ध प्रतिमा देखा हौ ठामा ठुलमुछि डनली पर डेको प्रतिमा जुसा टाठेमा बुद्धै त दर्शन रुपे नापा मरे टुंकल दुरुस्त चोमच गठि सिक फैले फन्टे
वला ग्रन्थे मिलेना अनुमान डेका यंकुका उपमा पिटके दुगो लक्टन सूत्र थे जागो ग्रन्थे वगो बुद्ध लक्षण सुया अनुमान डेका टोका का थुली कौसला सिनी तो मूर्तिला 1877 दे इन्डिया सरकारी शिलालेख अनुसन्धान ये पिन्छ तो चैतिम या सोगो बक्टे पृथ्वी तलन लुयावो टेगु खन्रो गुगो इला डेको टेगु स्पष्ट मरो एना बुद्ध परिनिर्वाण लिपा रोच दसुयाला नापलाई थे मचो का नु फेव ब्यारे वना उन्चुनीको विषय घोषा गयो या स्ट बिरठले आगे ज्या बिजारका न्य बिजा वा एपि छटो ल्युने लिना बिहारे छप्च ज्या फेट अले ज्या खय घोषा गएको सुरु ल श्रीमती लक्ष्मी माया ठमा नाप घोषा गया टथे मस्ते त टोटा ल्याउनी हो मस्ते त याक्न बर्मछया सिलबटे अर्था अनागारके याना विद्यासेके सिक बिउ खम्पिन्तिया त गणेश न ठ मामा स्ट बिरटा बिया हो चिठी लल्या टका याक्न बर्म देश वनीको इच्छा ज्याचुङ खम्पिन्तिया त जो साब जो आटला ठट्ने चुना भिसकाएको ज्याओ मेमेको ज्या क या डने आ ठट्नेला गुब्ले वनी फै मखला ठोख अठे नीति उपासिका नेपा गुब्ले ल्याउन तेनाले स्ट बिर सक्सिउ खन्यन का श्रीमती लक्ष्मी माई गन्जना बिजत जिल्ला ठोमस्ते टजको टवइमा मेगु जान छु दुगमको छन्निनो चुना ल्याउन तेना भन्टे ठो भिमफेरिम पासन तन आपा विस्तार नाचुन फुमको जिन आपा विस्तार नाचुन त इच्छा मरो थुमी लागे मन टुक्कु चुंका वन द तासा ल्याउनी उमख भन्टे थुमीको लागि ला मन मचन माग मरो अति मन मचन माग मरो लिया जिमसम प्रबन यान ख जे सोइमे जुसा मफसा थुम नेपाइम भन्टे अटिम बुद्ध कोस भन्टे जुसाना गठिना छिनियो ख अचेना छया बिग फालकया चना अनठंका न न्याउलिसम मनटे जुगो सिलबटी पनि बिहार यकुडो थैसक थुमी सोमछु सिलबटी जिपि खला ख भन्टे गणेश सहित सुमेश न पाल लिसबिल जो साब जो आइटला झि थैथानी चना च काका मास्टर बिठा वना छटनी त खलागा नु तकासकले कुशीनगरिया बर्मी बिहारे बिजना चोमा चन्द्रमणि मास्टर बिरठा यंकल मास्टर बिर बयस गक्क डेडुको म बर्मा देश थु देशे निर नियोनिसे बिजना सम्बन्ध मडिया चंग ठेरबार बोर्ड शासन त चुली जाका प्रचार व प्रसार ना बिजना चोमा श्रद्धाञ्जली पात्र मास्टर बिर छमख एपे सकले नेपाय पिछु बुद्ध कोस बर्मी स्टबिर ओ धम्मा बुद्ध पिलिसे मास्टर बिर लिक्स फेटी दिनु मास्टर बिर नेपाय म्यामस्ते त उपदेश उर्सा प्रद खंकना बिजात नेपाल देश विषय न बुद्ध तथागत जन्मजुया बिजाको कपिल वस्तु एक देव द कोलिया एक व साक्य वंश जुजुपिनीको खंकना बिजा टुंका अन्तिवे मचपि उपासिका पि बर्म देश वना चोवनी ढाउ सा बाला खंख नेपाल मिट व बर्मिट दुनिया निसे लिया यंकल धास छौया जातीय पि ख छौया वंश पि दाइक तथा टके पि खरका आज्ञा जुया बिजा टुंका बिजानुका नापा साक्य वंशीय जुजुपे कपिल वस्तु बर्म देश पञ्चाल चटगाउँ इत्यादि सहर पाके वन जंगल पहाड पर्वत फुला न्यासीवङ विषय उगो सहर ठेंगा गाम निगम नगर बसाया खन विस्तार आगे जुया बिजत गणेश पनि यवा बर्म देश वनीको इच्छा प्रबल जुया चोङले मास्टर बिर ठटे ठठिटी नाला केना बिजाको बखटेला थपे वनीको इच्छा ज्या चोङ बर्म देश दिगो टाठेला ठठिटी मुखको गो ममुसीको देश मुखो समान जाति हो ठठिटीको देश खनिस तैको ज्ञान याना ठठ्या वनी माथे चोङको चित्त प्रबल जुया हो गुङ्गो च्याप्टर नेपाल शासन वंश मनोहर देवी व शुभलक्ष्मी पनि मा श्रीमती लक्ष्मी माई भीमफेरी ओम पासना प चैत्यादि दर्शन या कुशीनगरे छौ शताब्दी चना नेपासुया ल्यावन पासपे सोम श्रीमती लक्ष्मी माई ल्यावनी व छन्निन तक टिव मरपिठे जुका लेना चोसा नाप बोनिनंग पाली बौद्ध साहित्य व व्यावहारिक बर्मी भाषा इत्यादि न बन्दुगले गुल्चा मरु लो मना वसा न्यायपन टाया चुन ओलिया भित्र बर्मी स्टबिर ओ धम्मा बुद्धन गणेशपि सुम बर्म देश वनी लागे पासपोर्ट प्राप्त या निम्ति छके कोशिश याना मेखे बर्म देश मोलमिन सरिया ना डंगो सिलबटी बिहार छौली चिठी सम्बन्ध तया बुझेना बिजना चोङ व मोलमिन या सिलबटी बिहार बना हेफु रहेको व भारकया विदेशना बि रहेको लिस व गणेशपि सोमेसिया हर्षे थागा मरिया चुन नियानिठ बिहार व बुद्धिया बिया बन्छ जायागो आख बनि व इजुलटामा भोजन देका नेगुले अपमियोग जामरो छक निक ठ चना चनको कुशीनगरिया पिछु बिहार पूर्व पाके 6 माइल डुगो कस्य पाके याकच वना पस पिस वन छक निक समय कया निगो माइल तपागो बुद्ध तथागतिया देह अग्नि संस्कार यागो ठासे वना दर्शन यावन तुगु रूपमा लचित डुब्ला छन स्तबिर ओ धम्मा बुद्ध गणेशपि सुमेष्ट सटा निरासको खसो आगे जुया बिजत
छिपे सुमेसिको निम्ते पासपोर्ट भटी ठाकुया चुन कस्या याना न मुजो ठन दुपे हाकिम टेसन भारकया याना बी मफु अर्जुया न्यू दिल्ली तक ठन सम्बन्ते माली ख्वावला छन दिल्ली भने चित्त सिंकी मते छन मुख छन अवश्य जुइने स्ट बिरे ख गणेश निचिते निराश जुइथे सास दैथे जग जुया फ्यासुया चुन कस्य छौ चिडंग सर ख ठो सर चा जि फैथे ल मोच न्यू दिल्ली सम्बन्ध तया स्वयं ठम यामले अथिमक्सा कलकत्ता वना यामले ठो जाइन इन्टेस्ट बिर म मजिको कोशिश ना बिजना चुन गणेश पिस ठो जा छु सिउग मखो इमस सिउगला खाले बर्मा देशा याक्न वनिगु जग ख नापा एमी मोटी लचिटी जग इन्डिया चुनिगु जे लिप बर्मा वनि फै एठे ढाडा लचिटी देमखल वनिगु समय टोके यागो छकिटी पासपोर्ट जी मुजिगु या निश्चय मुजुनी छनमुख छन अवश्य जुइनी तैगो स्ट बिरे खे छनमुख छनु तैगो गब्ले ख गणेश पिन आख वनिगु बिया बस्त जायागो समय देवले कुशनगर मास्टर बिठा वना बुद्ध धर्म विषय ठिक खनिनिगो नेना लुमका टेगो ठन छगो गणेश पिन निम्ते विस्तार जुका चोटले दया चंगो लाभ ख मास्टर बिर बैसा जाथे बहु श्रुत न ख गणेश मिसा न्यको ख ले टाटा लिस बिया बिजा नेपाल पिछु बुद्ध कोस मास्टर बिर आज्ञा जुया बिजागो डक्को ख नेपाल भाषा परिवर्तन ना कना बिजै भन्ते जिमि नेपाल देश न नापान से बौद्ध देश ताल छलपल पिनको बर्मा देश न बौद्ध देश अर्सा जिमस खकोसिको कथा आकार प्रकार व सिद्धान्त मिले मुजो भन्ते व अर्छा पाना चंगो उत्तर प्रदेश बुद्ध धर्म व दक्षिण प्रदेश बुद्ध धर्म निठी जुया चंगै त छुटे जुइक मोसिनिम गणेश मास्टर बिरके प्रश्न यात मास्टर बिर ठिक अफ ग संक्षेप आगे जुया बिजत वो ठटिक छिपे चिरिटिन जुया मसिल तो कुशीनगर छि बुद्ध तथागत परिनिर्वाण ससिडल लिप वैशाली बज्जे राष्ट्रिय चोपी पिचुपी सचोसिन बुद्ध विनय त अन्तर्याना छिटकार्न अक्त कनाजुल छिटा कारण ढगाजको लुमकाटे विश्लेषण याना चुन धावा लकअफ ग ज्यावनी विनय देगो शासनी हाज्या इमस छिटा मछि कारण त अठे अख्न कनाजुले शासन बार प्यावल अठे ज्या छतन छौ गण्डेका बार प्रचारना जो खना अरहन्ट पुडगल ज्या बिजाम मासे मास्ट बिर ठजुल धाव सत्यको धर्म भिंगो धर्म विनाश ज्या वनी ढगा वैशाली भिपि सत्य धर्म संघ पिन्ट संगठन याना द्वितीय संघायन याना बिजत गुगु द्वितीय संघायन याना बिजाबले हे नाचतै ने बज्जे राष्ट्रिय चोपि भिच्छु पिन्छ इमस यास जिमसन या फुनी तैको भावना इमि पछे लापि स्वभाव मिले जुपि संगठन याना इमिको बाडे त कौसाम्बी वना प्रतिस्पर्धी रूपे संघायन यात अबले निस्ने पानावो ख मासे मास्टर बिरपिन्छ नापानी से पि अरहन्त मास्टर बिरपिनको सिद्धान्त अनुसार सत्य खरका आचरणा यिनको बोले ओगो बारी त थेरबा टाल वो ठौकने लंका बर्मा श्याम कम्बोडिया लाओस इत्यादि देश आचरण पालना चंग बुद्ध धर्म ख दक्षिण प्रदेश चकना चंग त दक्षिण प्रदेश बुद्ध धर्म टा ख अले छिमिन नेपाल तिब्बत चीन जापान इत्यादि देश चंग पिन सला चुएतै थे बज्जे राष्ट्रिय पिछुपिन पालन से दयावगो बुद्ध धर्म टा पालना ल उत्तर प्रदेश चकना चंगले उत्तर प्रदेश बुद्ध धर्म टा ख महायान हिन्यान टाउन जना तैगो पन्टे अर्छा टाउले मनोहर देवी न जना टौले संकटया प्रश्न पिटे है वह गणेश चित्त छन्जका आकर्षित जुन वाला उत्तर प्रदेश बोर्टेसन सुनाटौ नाका मायान तैगो उत्तमको आचरण यापि तैगो अर्थ जुया हिनयान तैगो हिनको आचरण यता आचरण यापि तैगो अर्थ ख धर्म व बारे न उत्तर प्रदेश बुद्ध धर्म बोधिसत्व बार्जुल न्यामन बुद्ध जुइता जका आचरण यामा बुद्ध जीको प्रार्थना जका यामा बुद्ध भाव जका निर्वाण वना सत्व पिण्ड टरे यामा बुद्ध जीको प्रार्थना मेगो प्रत्येक बुद्ध अरहन्त श्रावक जीको प्रार्थना या मुजु ठाउ ख जी दक्षिण प्रदेश बुद्ध धर्मला बुद्ध जी फेक्ट उद्योग या फुस या मफस प्रत्येक बुद्ध तैगो दनि शासनिक पिनिटिनि उटपटि या विजयमा स्वयं याकच जग निर्वाण प्रवेश या विजयमा कोकालीमा बुद्ध टासा जियो वैशिका याक्न निर्वाण वनेको इसे दुसा अग्र श्रावक महाश्रावक प्रकृति श्रावक तैगो श्रावक ठ योग प्रार्थना याना प्रयत्न या यसा या थटे थ योग बुद्ध प्रत्येक बुद्ध श्रावक सुंगली छौ छौ कोसिया या फेक लोकेना टग ज्या उत्तम बुद्ध त प्राप्ति या मन रुपे मजीको डोंगली लोकेना टौरका चुत्ताको हिनको बुद्ध धर्म तैको भावना ठ दक्षिण प्रदेश बुद्ध धर्म त हिन या नाचना बिउ ख उत्तर प्रदेश पिन्छ इमको बुद्ध धर्मला बुद्ध बर्यात जका आचरण या पिन्छ या उत्तमको आचरण रुपिनका मायान नाचना काउ ख ठुक्न हिनयान महायान थैगो ना प्रख्यात ज्यावो ख वास्तव उत्तर प्रदेश दक्षिण प्रदेश त कोहिङका छुना तगो नाम मात्र ख
ए मायान हिन्यान दैगो ना छौ पछि मेगो पछि त कोइङका छुना त ना खनिकटका अब्ल्याटिनी गणेश पिनसँग बालको स्पष्ट ठिकाका ल भटे हाक्न कन्टेना टुक्रा इमे उत्तर प्रदेश बुद्ध धर्म इटा इमेको ढङ्ग इमसा आत्ना न्या यंकोसा मोबी मोजो तर ठाकुरले लिप जुलिसे ब्राह्मण त्यसमा देव देव पिनिको मूर्ति इटा गाठा मात्र मान्यता बिया माने या थे ब्राह्मण हिन्दू धर्म न प टक बाजी जुयाचंग उत्तर प्रदेश बुद्ध धर्म न बोधिसत्व पिण्ड तटस्क मान्यता बिया अन्यको मूर्ति निर्माण न गाठा मन्त्र सुटिया नाजुल माने नाजुल ज्याख चले नाजुल थामल गणेश या ठ सिकिट इच्छा ज्याचुङ ठपिनको बुद्ध धर्म वा हिन्दू धर्म उठ्या ज्याचुङ कारण स्पष्ट जुइका सिका का डुगले लेट आवेका छन् मास्ट बिर हाक्न खस्वाका बिजेट उल्जगमुख हो बिनेटैको ठ पिङ्की टसुई पि कटलासी अर्थात् हिनयान गणिक श्रावकी पिनि लागि जग जिपि जोपि बोधिसत्व पिनिगो निम्ति माग मुख ढका बिनेट न ठ्याकुचा वान्छ त लियोन्डुको पिटकै टन काल व देश त लोएको संशोधन नायकल बोधिसत्व चर्या नाप मिले जुइक ग्रन्थ रचना नायकल व ग्रन्थ टन तन्त्र मन्त्र विद्या इत्यादि लौकिक विद्या त प्रोत्साहन बिएको ग्रन्थ त जुयावल ठुक्ट नक्तिन कनाट शासनीय दोषिड लिपा उत्तर प्रदेश बुद्ध धर्म तन्त्रयान मन्त्रयान जन्त्रयान व विद्यायान धैगो तन्त्र मन्त्र जन्त्र व विद्या धर्म पाखि लावनी माल ओके दक्षिण प्रदेश बारी पिछा जीवित बुद्धै पाले पि अर्हन्त मास्टर पिनिको बाड अनुसार ठौटका आचरण पाल्ने नावयातुन बुद्ध देशना पाली अर्थ कथायटन संक्षिप्तीकरण व विस्तृतीकरण मयासे मूलानुरूपेतु ध्यान बिया ठार्ने नावयातुन उत्तर प्रदेश माहिनी बुद्ध धर्म पिन्छला बुद्ध देश नै त देश कालानुरूप या मार्गा संशोधन या जिक्कु याना हल लिप ब्राह्मण तलिसे बाजिना तन्त्र मन्त्र जन्त्र डेका हल अठिज्या बुद्ध धर्म हे टासा दक्षिण प्रदेश व उत्तर प्रदेश टाटे दक्षिण व उत्तर ठे जुयावङ ख उगो बक्ते नेपालमा पिछु बुद्ध कोस मास्ट बिरगो खसिदे व ठौकने नेपाल देश उन्नति पथे न्यावना चंग बुद्ध धर्म विषय ठटे निवेदन याना बिजत ठटे सिगुलेला जिमुगो नेपाल देश डोन्ट नापानी से थेरबार बुद्ध शासन उन्नति या त यक्क कोशिश याना चंग पन्ते नेपाल देश पि शासन प्रचार समिति या सदस्य पि नेपाल लंक वना विद्या अध्ययन यावन वर्म वना अध्ययन यावन ओखे पाकी पिछु जुइदका नेपाल या शासन प्रचार जना वयाचन तर मुस्किलले ख नि न्यारटिन हो नेपाल सरकार व राणा सरकार प्रधानमन्त्री पिन हिन्दू धर्मी जुया निम्ति थेरबार बुद्ध धर्म खकना जुइको अनुमति मोबियो उल्जगमुख लेपला बुद्ध मार्गी मस्ते त ठेरबारी शासने दुकिया प्रविचिया जियोलरका ठेरबारी पिछपि सकित नेपालमा पिटना टक छे टुङ्गो डुपन्ते अर्जुया ठेरबारी पिछपि सकले नेपालले चुनिमप्या गुली तिब्बत गुली इन्डिया या न्यन लाठी देश हुन विशेष त धर्म व बार मिले जुगो बर्मा लङ्का पाखे वना चुनिमाल आला अठिमुक्त वर्तमान नेपालमा जुन गोर्खा जातीय हिन्दू धर्मले मिजुसा सर्वभावना तया ठेरबार बुद्ध धर्मै त ठा बिब्यौ वया चुन टुङ्गो डु 1944 ईस्वी सने नेपाल पिछुपि व उपासक पि सारनाथे धर्मोदय सभा स्थापना याना ठेरबार बुद्ध धर्म नेपाल देश पुनः उन्नति व वृद्धि यात पर्यटन याना वया चोथे ठौकने जिमुक नेपाल देश ठेरबार बुद्ध धर्म चुल्जा व टुङ्गो डु पन्ते ठो खन निन दुगो अवस्थाला ठेरबार बुद्ध धर्म छिपे मुजुन पि गणेश पि सकले आश्चर्यचकित जुयाचन तस्क सास ठावेक दयावलका शिष्य मच त छिप्सो ठपुकम बालक लोमंगाटी बर्मा वना सिलबटी जो नाना ग्रन्थ नाना साहित्य फचाक सेकी लिपछपि नेपाल देश थेरबार बुद्ध धर्म उज्जवल व प्रकाश जुक मिजन टेसन थे मिस्टेसन लाठी न्याड ठाटक जना परियति प्रतिपति शासन प्रचार या खला भविष्य मिजन ठजु मिस ठजु वंश धर्म व शासने पारफुक छिपिथे जापे मस्ते बोले दुना बालक लोमंगाटी ना मास्टर बिर ठौ ख कोचाकी रुपे म्यामच जुयाचो पि गणेश पिन त उपदेश व शिक्षा बिया बिजत गणेश पिन ले टाटा ठगु नेपाल देश ठेरबार बुद्ध शासन हाक्न उन्नति व विकसित या त प्रान्तक उत्सक याना कोशिश या मासा या दैगो सत्य करालेना बन्धन या टुका दना नियमी पासपि योम म्यानाङो उपन्यास बनाचनु तले ठाउँ चाहिँ निवो ख तो निवो ठने कोचा जुल मेउ सोव चाहिँ निन्त प्याचुना दिस